Ovo je jedan svojevrstan praznik za sve nas i želim da se i u narednoj deceniji redovno okupljamo u još većem formatu, još brojniji, da se družimo, sarađujemo na zajedničkim interesima i ciljima čitave industrije, a u korist još većeg i bržeg razvoja tržišta. Hvala puno i uživajte u programu.